Također u Starom Zavjetu u Psalmu 34 piše ovako. Dakle, Psalam 34 od 4. do 7. stiha. Želim baš ovaj dio da vam pročitam jer je to upravo povezano sa ovom temom o kojoj sada govorim. Kaže ovako. Tražio sam Gospoda i on mi odgovori. Od svih me je strahova izbavio. Vedri su oni koji gledaju u njega. Lice se njihovo neće postidjeti. Kada je ovaj siromah vapio, Gospod ga je čuo i od svih ga je nevolja izbavio. Anđeo Gospodnji taborom okružuje one koji ga se boje. Izbavlja ih. I 8. stih također. Iskusite i vidite da je Gospod dobar. Blago čovjeku što u njemu utočište nađe. Amin. Zaista je tako. Blago čovjeku koji u Gospodu utočište nađe. Koji u našem Bogu utočište nađe. Jer taj čovjek, ta žena, taj mladić, djevojka, dijete je siguran. Nema ničega da se plaši. Nema čega da se boji. Zaista Bog je naš tvorac. Bog je naš spasitelj. Bog je naš kralj. Onaj koga on čuva nema čega da se boji zaista. I blagoslovljen da je svaki koji stavlja svoje pouzdanje u Gospoda Boga. Ali blagoslovljen je da je svako ko sluša ovu poruku. Moja molitva je za vas da vam Bog zaista otvori duhovne oči i da tražite istinu, da nađete istinu i zaista da vas istina oslobodi kao što i piše u Svetom pismu. Jer kaže, koga on oslobodi, taj je zaista slobodan. Koga Sin oslobodi, Sin Božji Isus Hrist, taj je zaista slobodan. I ti možeš biti slobodan, slobodna. Amin, neka bude tako. Božji blagoslov neka je sa vama.